Ang tungding tarik sagi December 2021 nile Zillai General Headquarter General Election President le Vice President kiti na ding ahin zia to kisai hin tuni ta kuna intending candidate Mr. Lianjalal Vaipe le pau nilal haulai amau te ni hi media mangchan President candidate ahi now to kitonin mipin le ku ahi a vote dingu le a president dingu heu henti a kidoi zekin media mangchain tunita kunahin Talkshow wakine piding a kigonggal na to kitonin holim na chomkhat neiding in kising sakna amma sa penin Zillai atang pi le mipi tunita kuna Talkshow ngai thak peka ki holim na hi ayu pek che dingin le amasan chiel na ka hungbola he abang hile ki holim na isud job masangun amau intending candidate ni he self introduction ung ki bol hen lang ai introduction ung ki bol ding dan he amawin mipin aung head ding adoi dan tak main amaun bang tiang hupa introduction ung ki bol ding dan chu amau doi dan takin ama sa penin I proceed maun Mr. Lianjalal Vaipe amale ma introduce ung ki bol masahen ole amasan zegola hun phapi ka kom zikin ka kipaka ke kahile kamin Lianjalal Vaipe hi kapa upasik khogina he e thimjil na lamin MBA IIM Silong kalachaya Zillai to kisai kasipna hi le Zillai Delhi block tamni president karatu zebana chun Zillai tuipidong block general secretary tamkhat karatu professional hi le tulai takahin social entrepreneur NGO karanu jicho hi le nisit foundation he ke founder and chief executive officer ka he zema khan quality council of India noya assistant director in kalasema e lak khang thak laka kalung lut jiken kasipna no si in tuhin e gama e milak e khang thak laka na semin ko mahi isu a brief this introduction ka bok bol hile Mr. Paunilal ama introduce le Kipakoma masapenin Zillai ngai na tu te ozo se chibai kongbuk masayan lang election commissioner te hon kin le phak lawin zigol platform itup le doi tele I na te ho bagen do theina ding ei bagung piku kipakom tak zeta ke ke hi le paunelal haulai ke hi kapa hi Reverend HB thangpi retire hita ama he lenglung khuwa ping ka hi chun thim zilna lama hin MU Manipur University noya Pol Science subject ka PhD ka bola tule tuhin assistant professor in Bethany Christian College a private college ka baksema zilawam to kisa ka experience te ho ahile 2003-4 lamakhan Silong block Zillai Silong block information secretary ka lapu chun 2004-5 akhan finance secretary ka pukita azi khela chun 2007 hongkal to December lamin election umin 2008 patin tam khat kum thoma he tam khat kha general secretary ka pukita Zillai Imphal block chun zatam ki chai chan general secretary ma kumthum 2010 11 12 kapato kita je zo chun president Zillai Imphal block ma kumthum ma 15 chan kha kapato 2015 akhan Zillai headquarters ngotawin je khan organizational affairs secretary kang pukita 2019 ting akhan zai khela zai zo chun zai chi jing lao chun
Zillai Educational Foundation ahin Assistant Secretary in ahong ki launch ki patin 2015 Assembly ki launch ki patakan tu tin ahin mo phung na gong tu tawa zikhira ma Zillai khela ma chon YVA lama hin tu lai takahin YVA zone headquarters Imphal General Secretary katuk lai takahe ziting chu Zillai lam le YVA ka wak pan lang na te ka wak gen lak thei amasan ziting chu he pothen lang maya election commission ten la nomination form kha scrutiny ka bol new khan intending candidate tani particular su I experience su Zillai ki hel now kawak etu chun athat no umma ma la qualified ma o chun lan sep na hita hen lang Zillai lama la lung lut now ha je la formo le experience o khan a reflecta chun tuni huna hin bangma la hi now to kitona vak soi selding talo hi aumpon ke ma mi malin le la paniu long ki introduce now chun neu khat long supplement teu to vaketin athat no umma ma je kumdang to banglawin tu kumchu intending candidate la pani wa hin qualified ma le thano umma ma ppt ading ale a hiding kelle kakinema chun tu chung election hi kumdang gola offline befilo ding a he online le ki introduce online voting system le nalai ding a he chun vote nei zo se outside Manipur na tiang aten le tunita khuna je Talkshow ahung etu patahin a candidate teu le amount le a right nei the ding le hiti physically in person hung lo le mun chum pat vote khek theina amaw ading ale chance akipik na to kitonin tuni Talkshow vak nei te le amawin na che to vak decide thei dinga ginsa ta umma chun tunita khuna Talkshow in a now in core value Zillai to kisai di genkhawmna akinai uta amasan Mr. Linjalal kenga kawak dot ut Zillai president hi banglum tupa tu chunga hi long te ta hem kumdanga tet lo tu chunga hi bang je ka je nangapat bang lungthim ngai tu na nei le interest nei ya bang je ka hi je president election hi long te them ti hi nangapatin langai ta neu khat mi pi ten he u to kong honggen la honggen thei pek le phana ole tu to na hi chu Zillai ngai na tu te zo sin yet nop le ilung thima pen ding khat hin ka ngai tu Zillai president hi tampi ala umta ke het phak ting le tampi president ala che ta i team tam takin na ala semo president le aloi te zo si hin amau team chit khan sep do amau capacity dung zuin ala nei chi tu ai zekin la je bana chun amau sep ban banga hem khat bek step ni bek masona the khak le tia tu chung hi hung ki pan ka he tu masanging ho khan le chu ala contest thei tho hina le president hial bak contest ding khan chu din mon le bak ki thanga ya majority level a hi lo hi le in sung din mon ho le bak thanga ya a president mok ut jing hi le lam ki sa zo lo wa mok tai khan chu idoi gol ki sem dok lo ding ti kha kalangai dan he zik chun tu chung hi pathiren hun pha epik le doi sakna ka chan hi chun ti hong ki gu ka hi zo president ka hi le chun I tu tamasa ala poten apuk bano hi sipnok tampi kaneya tu chana I ho tu ten e la puinaw hi ma sonjelin ji kha carry forward in amao sebles sem thoin ai zikin la ka focus nom cho hi le education le career development hi nasatak main ka focus noma azik chu Zillai I constitution ni ena I preamble ho eta hi le a number 1 khu lekha sim na ai pai zen jinga azik chu tildang dang focus le hin le Zillai ten I core value I pok do ding e apat ahung pot ding khat kha I
constitution ama sa pena kizik number 1 kizik ahi zik chun tu chunga president kate na zik amen point pen a core value ahi le theme zilna lam ngai khoka mo career lam ngai khoka lekhasim sang zo lo te le zilai ai thawa phd watung zo ai lo le degree doctor hung kai ho le zilai ai thawu zeki kala kha ko ma left over umlowa opportunity inei thi chi na dinga hi zikha nasatak mai panla kanoma zeba na chun tulai khovel chu ichen nagam zilin boina chom chom le hangum seka jeho bang hi tu ala poluiten ziting ei puk naw hi som to zela zeba na chun ei nam sunga vpco ma zeba na chun yva om kita amao to kithu to wa piting tak maya je student organization pen hi gpa hizing male i core value pen kha lekha sim nalam theme zil nalam career lam hi nasataka focus ding hi katha no hi zebana chun zillahi baketa hi le mizo zillai por hos next ahi maya ajik chu upama majing churchanpur manipur vela student organization dangzo si sangale au papen khat ahi 1939 bela ilap puda ko hita jichu ahi hi le holy big lama ibak et kita hi chun vai pei te hi christianity southern manipur apolut tele hiwa kabak et dan chun namdang kha bak en nai lehun eusung bak ken lewhin tu ting ting a hin chu kum som get le tivel hi ta nungu hi ke doi danin vai pei a tribe bang hi 100% literacy rate bang hi kinai tale ti hi kat tu thu sa ma hi zo si systematic taka puk dot hin dingin chun organization khata a driver amo potu atai vel tu hi kha poimo ka sak jikin ka hong ki panzo zebana i chen naw hi mun chom chom i chengo khen khat asama uma khen khat chu delhi lam silong lam in uma khen khat chu manipur le mun chom chom in chenga mun chom chom ma cheng te hi communication gap achang chang le abang seka zo hi le communication system ho bang hi kisip pa lang i organization le tu i how to ten jiting ei puinaw hi ki pa umma ma ina chungin this sang effective zo chi dan lampi diem ti hi kathil tuple kasep nom khat ai chun lal education lam la focus u dan ho lavagena atam zone le nang hi entrepreneur a hi lo the skill development lam na ting hi a profession khatin la chi zio lam to kisai tu tadi a hi national education nep 2020 bang hi le ivaket chun z skill development lam pang ho hi aha focus ma wa z zilai adinga zilam to kisai hin bangolin pan kilale zipen hi zilai ten aphat chumpi theidem ti le ne khat long supplement theide zichu kasep nom laka ai point tampi te laka pakhat a hi tuhan ka bak gen pu hitin bak shortcut leng central government hi ami pi te adingin scheme hoi tak tak hi aneyo zite laka chun tu hin skill training itia hi le skill chu vak define deuleng skill iti phat phat hele thil khat bol hina dinga vak kizil kompen ha skill hi mo talent to mi hin confuse ko talent iti le so inborn quality inei ho ka hela sak thim kiti ho talent hi tu skill vak gen pen hi thim zil vak kizil kom ana sep thina hi zeding achu government in sum le se ngai lawa thil tampi abor ho hi emi ikhang thakte izilai te a helongen changki na la hi tuma sanga chun thil khat izilahi le a fee big ding a course fee tam pp big ding hi ai zikin la tulai chu government in facility tam pi a big ho kha amat phat chum nan ki hello ai zo zikha drive bola zilai te hin lekha sim sa mizo se chu va graduate ding hi po khen mizo se chu ma batung zo ding hi po ji sim sang zo lo te ding khale ho pa skill development ho bangi zilai general headquarter to collaborate dan le uma zebana chun tu in government ahung in system kat ahung sim ki chun ISC ti je chu hi international skills center atiwa japan kha for example inaw te ho pol gate pass zo ham pol som pass zo ham te kha japana bang mo ai lo le german bang ai lo le dubai bang skill ani ro le avasem the yo aku ti hi le chu
amao kan saving sing sagi singet vel ani yu le chu a family bahe khanto na ding kha poi mo mama ahung so ka jek chon zillai tia ding hi opportunity tam mama jing isep diu tam mama jing hi the skilling sector hin je bana chu education hak ka bak gena dan khan I ke hi thingtang apat hak sa tak mai le kha hung sim ka hi I pol som ho bang le hak sa thei pe na ti mai ka le hung sim ka hi jekin I tu kaumna kun hai le na kun bak ti mai ka kum sinin I thingtang lama pat hung ki pan nu neu hem paneu hem na ding nei lo mo ai lo le in bahara la pe zo lo admission ung bol zo hamam hi tampi akile kit kamu mi khat be akile kit wo hi le la ung zo kit talo kha hi jek chun kapum nat mama jing chu ale kum sang ni le som ni le khat kitung ta zigola haksat na kha igama tung na la hi kum som masang kum som panga masang som ni masanga huna alo mo kha tu hi leum na la hi ze isu hi na satak mai na grassroots in ka dress uta for example setting up of Zillai hostel tivel bang mo ai lo le ministry ale fan au ma je ding khan zo kha Zillai hin boy pi le hin Zillai vai hi lo hem zo kha boy pi tak penin ka he zo chu boy pi ding hong ki sa kai akipa kum khop maya lal Zillai president la hi le la tup le la ngim le bangola pan lak ding dan thiam zil na lam konga chom kim tak mai le kitup tak mai la hong gen doka challenging mama tun Mr. Pau ni lal nang tu chung presidential election long tet na lai tak hi president la hi bang Zillai adinga a core value hi bang poimo la sak le pan lak ding dan le long tha ut dan hi bang lungtup ne ya hong kising sa lem ti chu neu khat mi pi ten vak he the dingin ai vak brief piek lesson kipa koma genta loi pan leong gena Zillai core value he education focus he ako kon le ilangai khok pen pa ahi Zillai le abung pui pi pen pen lengai khok pen ikip nasan tak le ahi boka le ka han hun experience gengon Zillai hong kilo tana asota tin hong ki bol tawin ama hun masatan puito zaum tak tak loi pa president masate na team to toy gengolen nasatak main progress ong nei tawo they can ton pangibak te dim Zillai felicitation ilati tungen twin Zillai meritorious award ite zawal banghe nasataka na pangto khang takte hong chau tha the dingin ala simo titagon pan nasatak main ala zeta ha la pate hong zetagon nei to ta pa chang na tu ni platform bangin bak kabak na ta zekha chan education na me akigan fale alo thalawa ingai I het sa chu economy to akizu ya hunti ngahin sumden man nela cha khak sate ading ngahin education hoi tak quality education mo na ding hetala business system na chi ma ma ding ta school te hoile institution hoi ka chan ahe ta chan government in school ho ACMP ka zia government school ting tang gamala hunting tak ina kitap taka function thailo hunting ina na la zeta ahe ta chanin akho tato ai lo le agam tato Zillai tato kitho hin atecha tato bangtang khata na pangto lam kalam wal hak sataka ahong kito to lo na dama zilama government ne tek matchak ta mat thadana siam do ding katapan tana education to hakut masakwa khanla education to kalachio abik tak min chong ko tang lam te school inai so so hotak cha function thai atampu ahin la tuin chunya cha cha hong ki lap to to win function so so le umta zehi zehi iat to hi le education
clarification tor ka chi ho ki pata kalum thi mom ten su high school level ting back hi nu le paten haksa taka chate ho lam kalam ve long sol to at now te ho to now new cha class 5 6 7 ho velin bara ve long mo ji kha nu le pan la hoi tak cha en kol thei ta lo ji te ho kha class 10 ting ong tun bango chu mi hun ting chu achi to hun ting khat bang chu nu le pan kum sagi vel kum nga kum et kol lo wang kha moral na ting kha loss tampi om te au min ke he ji ting tang lam khan le nu le pa te ni le gen pi ko ji te ho hi banghem ting aki save thein ding a chun ji taklam tang a khun high school ting exam thein ding hi government a upgrade them ai lo le private school ikai lu them ai lo le mission school ikai lu them bam khat bek wang chu ji kum khat le kim hem bep ta mai ta chai zo lo ding wang chu ke gen ngam pu ai hin la ibol thei di ting ka gen uta a foundation back ai lo le initiate bol next time ten ong suk pi ting thei ding back ko hin high school ting back hit kaila chong kho tang la ma khon koi thei te le ti ka la puk nat ma pakha te he ji khela chun ji pe pa chu ki chai thei pu mun dang dang apatin urbanization ha ta education system e ki chol lo he urban ei dong ju khan facility le hoya institution le competition ei tak na hin hopi sung bel lo thei lo he chong kho tang la metal singat la metang lang suk nu la metal tun lam ka bangi center dan ni nei ta cho chan pur bang hin set up building ka doi ma ka la pu na ma ahin la tam sa president pu esen zone aman atamang pu ka khan ang project ong sima Zillai hostel sim ding ti kha ang podoka kala ki pak pi mama ji kha hoi tak cha ji facility kha ang bol do hele hoi tak cha mi gen thei te dana loi pa na gen golin pun chu ma pata haksa taka umna ding nei lo tia ding ale phating chun mi bangza them vel aung ta ko hele ji tak khan unemployed bangza them khale warden hem vel le hong ki koi thein tin a free chet hi lo le minimum isi ma hele zilline le ji taka sem te ho kha a loading bango ti khan ko revenue khalap thei ki tinga khan ti khan som tu na en le hoi tak cha ala ki follow in ala ki support ma ain lawang situm takin covid in ong tun khumai le bangma abol dok thei ta po kumni sungwing veng covid je ka lockdown ong mai le tup-leh-ngim je gula hoi khat la nei ma le sep do thei lon ala oma hila project hovel chu bangem ting chu lance bol man ta ding in ka ging cha je hi tu ex president achi dok in ala bul pathi ke ta ma chu sukpi tin pik te ding ke ma ding le hi ma ding le hi Zillai ya ding le hi ese hola je ang podok pale ka ki pak fia je ba ka chun ji to gol hi chun na sataka ken le pan lak to pi ding ka utha ji chu education lam le hostel lam to kisaya school lam abik tang me ka ngai khok pani chu thing tanga high school ting be khat koi ding to taka naw pang te di hostel khat bek bol ding chu pakhata hi institution lam to kisaya ka gen he apakhat ki ta chu kala pungnat mama ajik chu VLS lam hovel de to lem ki relate na ela ki sem to wa zina hin imphal vel mundang dang ale wifi mai la ting school te kala lak sakoti khan kala tai vel se ko imphal block ka puk lain ziki pata kalung hom chu tu hin isupi you now wagyan to me len thado pai te ti ten PA chana hin mai la nei tawa zihi wifi ya hele tu hin class 11 12 fungum thei ta ding in oma zia tiang hi le tu chunga hin hi thei chanin pan kilan tin government lama bang tihem khata tailu thei da no mai le khoi take lobby bangola bol he mai lo le process bangola apply bol hem kian to intin wifi mil he bs ana he bol thei na ding nei thei te na ding a he initiative lak te ding ti he katup pakat ki te boka tup-leh-ngim te le wak ke gen thajong jong tin da le bangol koi sunung chi tho dem ki he thei nai lo jekin wak gen ben ala en katin pakat atop pe na chun Zillai Education Foundation he ineya zipen he Zillai pui tu masate ho wak minin wak gen lehin Dr. Lam ko gen loye ulsoi min len
MCS hi chule ulal son te ho hi wa chuna dang te hi wa amo nala puk lai win hoi tak chan Zillai future hi ala vision sao pila ne yo ji ong tema tak ala ngai to chu Zillai hi mi pocket me ya hi ki to del zo lo ding ai ti hi ong amu chin ma o ji fan ki tola ti khatla ni ki than op thua ki tol ngai Zillai khang to zo lo ding ai ti hi ki chin takin amo wa ji na to ki to na chun Zillai hin bangem khat outsource bol na ding ai lo le khoi takem income lak generate bol na theina ding ai lo le thil corporate ho to kisai del theina ding pan lak na ding hi khat sim do ngai hi ai lo hi le dan le Zillai headquarters in administration to education lam thil dang apui pi to zilama pan lang na ho to ji corporate lam le thil dang a ahun tam pi ong mat ding kha lem chang thei lo ding ai na to kitonin zilam siding mong a hin foundation khat simi ti hi gongal na la ne yo 2015 assembly khan ala ki pasa ji ki pata khan bylaw te ong sim in 2019 vela khan bylaw te ong sim chain ji khan function pending in hongoma ati le tu ting din mun hin ong ki pat go te le lockdown ong ki te gen golin ji lockdown ong hina hin bangma initiative thei tak lo hin education foundation hi oma ji to ji ka chun thil tam pi hi abol thei ding dol tu ni gen golin funding agency chum ki patin project chum to skill development lam ti te ai lo le ke career guidance lam i tai lang thil dang employment generate theina ding ting hole ni ta kapata khang lut ding expect le i gongal ji pen kha achi thak theinai lo pa he tu ta ma he hoi tak cha function tan the ding a hin pan la ka hi thei alok thei pen a ZEF i mata hi le Zillai hi house yeng ding ai lo le progress ngom jeng assets leong ki nei ding azo le development kha hong kal ding ai ti ala plan ten ong plan dan ta ko je execute bolding a khan pan na sa tak lak ding ti le ka tupa sa ka gen so them tat chan chun hun saking katin photar kipa kume Mr. Pauni lal tu lapan new lavak gen danu education lam lavak ngai khok danu le abik tak main Mr. Lin jalal he education lam pangahin economically backward society ihina klai utokitonin avak gen dan ho bangkha cha nu le pan cha le naute le thiam zil nalam konga to sot utin pan athei dan ula un himale zebe chu admission be phailo in a nading a chen nading a khosak nading nating o khan haksa tak main khosa hi abik tak main gam sunga hin adang leti pongka lamka context in vagen le hin jigol to bang haksat na din mun tam tak ama nge le personal in a witness a experience tu nang ma nge le la vagen na chun naw pang hite thiam zil nalam kong to kisaya haksat na nei tam tak te hi bang tiang elevate bol the na ding pan lak dinga hostel na tiang pu do bang tiang a ke thu pi the ding ti ho pok na le katidiem la presidential candidate manifesto ti to bang khatin ke chun ka koi maya akipa khop maya zigol chu la president hi na sungo la lung tupule vision la nei ukha a hi loi le amasanga ex president ala chi ma saten zigol vision ala nei te hi na hun nge ya la hung pok do a hi le that you translated it into reality ti kha mi pin expect ang nei ting now apat ke kinep na nei ting kin sa da uma chun dan le bangola pan lak ding dan le practically bangola je zui towa pan lak ding dan su chom khat ti break inei zo ta koile gen khom kit ti chom cha break wak lai ti
tup-leh-ngim Zailan ka oi tang Zillai in sing ding le bao sing ding hen tuang lang vin te thang liang hen lao lang vin vi thang hen van hoi ha sao hen su le wa zo xian le Zillai 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 Chen happy Nazarin Zillai GHQ a choi hoi đi an liang an nêu khang khang te ta mi te khang liang hen lao liang in ki khang hen van hoi ha sao hen su le ba zo xian le Zillai 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 Zillai
Zillai, Zillai, Zillai. Ocean happy Nazanin, Zillai GHQ. Khi không huy ở trôi hồi đi, anh liền anh yêu không cảm tê. Ba mi tê không nhớ em lao, lòng in khi thân em vẫn ngồi nào. Sao em dù lê và dấu xa lê Zillai, Zillai, Zillai.
pan di ka tawh pat thei mo khóc với khóc check và check gì đó check clarification bange sound Sound technical lo technical ole 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 pan mo khale i break i chayu sunzom itinu mi pite kenga leiwa khe thiam pik dingu technical snack issue neu khat sound lama kanei je kun break khaneu khat ong sau dewa je chu lei he thiam pik diu ka hong don hi chun dana break kalak mau ki holim na nuam tak mai presidential candidates teni hin education lama angai na danu le apan lak ding danu le naw pang zillai te ki thu pi thei ding dan lampi avagien teu kha action planin tu hin amount bangol pan laka president ahong hi weile zigol hi solution bangolin a umdiem ti hi amau patin wakengai thale Mr. Lian Zalal dan alawagien gola khan zigola zil thiam zil na lam to kisaya naw pang ten haksat na hiti atuk teu hi nangma hi zillai president hi le chun zi platform manga bangtinga thala san theya bangola thil bola zi haksat na hi elevate le bol thei dem ti chu neu khat long gen pik thei dem ole ka ki pa ka action plan te mai hiten mo I thil tampi dream le hin le I ho tu masaten le thil tampi le dream mo sep doding bol doding tampi ele gen seko ai zeken la apoi mo pen kha finance support kha ai maya tu hin thing tang lam ho ai lo le phai dunga le school ho college ho sim phat di ti le hin le sum chu apoi mo sum be apoi mo hi katina hi lawin financial support be chu hi thei lo hi je kha road map ki tup tak mai as a zillai president ka ne ngaya ye chu hungen katin jema sanga chu dana ka gen kim lo khat kha tu hi policy thak NEP hung ki implement de hi ji hung ki implement lang hen lang hi le kawak advance sun thingtang lama school ho hin asa tak maya hung cop up zo loading in kamu ajek chu NEP noya hin vocational training hi nasa tak maya focus area khata hi ji chu a hi le chun thingtang lama school ho hi chu zillai in support ipi ka organization as an organization a student team zilna to kisaya school te ka support ipik lawa hi le chu kawak edan in chorojan pur veljing a hin le school tamzo hi ji NEP zuizo loading hi tampi kamu ajik chu vocational iti phat hi le national skill qualification framework oma je NSQF noya kha a qualify wanga he je a qualify lo le chu a vocational part kha a fail sa hi mo je kha head team mama angaya research le I bolangaya as an organization je research I boldung zoi kha thingtang lama bangola I implement thading hemti kha je NEP to guideline noi kha nasa tak mai na sep ngayen kamu chon I da khan loi pan le bagena chong khozo lam ai lo le thingtang lam educational hub ding mun hoi tak tak ine ya chon dana ka gen gol kha emi chuki skater hi ting no parliament itama je bana chun kangpokpi district le itama je bana chandela le itama mundang dang le itam su itam na auma je educational hub thading ho kha allocation hi select bola je kha zillai pan lak poi moding a hi je ka gen gol chun a school zong hi ke le all ki pata a foundation kha hostel ipanem a hi lo le education umsa ho kha tu NEP amau bepa implement zo lo di hi ji kha zillai na sa ka support ngai in kamu je vocational heba ki gen be deule I Delhi ho ai lo le mun thu pi de khan chu kumnga masang vela ala patu thil ala hita e ading a chu je national framework pen kha haksa ma jing qualify haksa hi jeng le bol mo chu hi dek lo sum le ti he tun sum kha apoi mo ta
financial support ha poimo mama zinga aile bangola zillai as a leader pan kalak dem ka ti le je hi education hi focus area khata hi jekin government hin plan khata ne je chu hele CSR kiti corporate social responsibility je khud fana uma je hi het chi dule ka ging cha je hi corporate ho hin 2% of the company profit khu social hi api kit o he je khu education hi focus area a hi jekin je CSR fund kha en corporate nasataka ilak lut thima hi le e kha awang pha ki hi jinga he je fund ilak lut pen kha et sang ding chun bank tu for example ICICI bank ho bang chun kum khata hi crores ani vel bang hi CSR apik do hi mo je corporate pat alak do dan kha i thim nga ya corporate to connection nei thei kha nga he leader khat khan je ko ti loi le chun hiti hi vadel wam mu chi le lo hi mo je bana chun i organization khale a qualify nga ya je bana chun a leadership in le adil dan hole het nga hi je jik taka kha support financial support lawa chu dream chu zakhat le nei mai thei mi ai lo le igen kho mai le sep di chu tamatam boarding kilometer matam ai jekin la je financial support pen kha au nga hi ai jekin la sum be pa success di wi katina hi po apoi mo pen kha chu agama eu ami pi ten le he thimu je bana ami pi ten le pan ilako education hi apoi mo pen hi ti kha i het mi lodi a hem je bana chun any pi noya a scheme hoi mama jing khat chu hi ti hin scheme thakat oma tu hin mi khat chu Paul som BA admission bola BA admission bol chu say tu course thak pen kha B vok le akiti mo et sang nadinga BA kha zo ma sanga kum khat akai le certificate akipi kumni tinga se mai le diploma banga pi mo ai le je kha government in course tampi hung pik pen kha I think tang lama it's now te hem ai lo le phai dung jinga le je kha a skill awareness ka nei lo le amount trade amount interest to kitu kha advice ngai hi je kha advice them lo je scheme khale ki mang them lo mo he them je kom ki kala chu hung botan leng NEP lam to ki se chu a scheme hi ta hen lang ai lo le naw pang ten a vel thading i tam ta ka uma NEP 2020 a pen tu new khat lawak highlight na ho to kitona a hin la tu Zillai General Headquarter President hi le chun je la thil doi dan le implement la u dan ho chu nanga ding advantage ong idem Zillai President la hi na je ken ai lo le Zillai President advantage apat hin bang tingin ji chu la gui tun sak thei dem la President hi na is ji hin ahung pan pi thei dem nanga ding advantage om dem personal advantage or as a president as a president amo I head chi to kaging cha I organization khat chu a driver a kinga mo et sang nadingin ke chu I a secretary khat le ka hi theya ai lo hi le assistant secretary pangleng le chu ka del thei tho hi ai jekin la I leader khan drive nei nga ya mo je burning desire khan nei nga I chu je be khan chu I amina chun thil tampi guideline sim le bol thei tampi le je drive pen kha a leader in nei nga hi je kha ei anoi lama a team panale chu del thei tho hi na pi in ke kha a leader ka pana hi le ke je burning desire kha koloi tia dong ki bang talo de hi je kha ke leader hi ngai a hi chu ki pa ko me Mr. Lienzalal president la hi ei le la thil tup le education lama bangola pan lak ding action plan ki cheng tak mai in long gen pe ka Mr. Pauni lal dana lawak gen na kha ke le ka ngai poi mo mama college sa siam ka hi na to kitonin naw pang thiam zil lam to ki sai hin institution lam hi hostel hi apoi mo ma in ka he ajek chu college kai ti dem university ti dem pan sat na ding lo chun ji bangol college so in bangol school hoi jeng talele gamlapi umti ading disadvantage khat hi jekin dana new khat lawak mention na kha aditelin chu ka kipat dan kha ka het chen chet pona chu ai idea lahong gen do hostel setup ding dan le hostel sak ding dan ti o kha new khat supplement lahong bol thei di o kipa koma je i poimo mama
i society ni poimo ma mi hausa ai lo le sum le pai nei deuin le changati hi vak pi ka koem khat chu mun lin pi vak bol vak sim pi ka vak bol pi theile chet pu a society ma main ipuk do isim do ngai thil khat a hi hostel hi igen golin organization in tu a Zillai panyung la ka isim do kha apoimo zina dinga hen igen golin tu hin idea le achi de dan a hostel amunding identified bolding ai lo le je ta gol he plan je gol he ding allocation ding til dang apoimo tang pi te kha Zillai general headquarters in panla ka hoi tak cha identified bola je te hin je tak he poimo kangpuk pilam ten je poimo morela ma je tu in le inei sa oma je khule tu in le phachum ma he chun inei lo I touch khak nai lo area khan bangul poimo emti kha identified bol a plan ek sim kha Zillai hoi tak chan simitin igen gol dana ka gen gol khan funding agency lam to kisai ho he Zillai general headquarters in abui pi ding dol Zillai education foundation ineya the education foundation te hin corporate lam to kisai le thil dang zo si he touch amount hoi tak cha a scheme poimo dung zui le funding apoimo dung zui kha amau he a source ding a he constitution in hoi tak cha mau sep di dola hi ikoi do he zilam pang khan asum lampang le abang khat ding a hall na ding lampang kha ZEF kha n drive ibola ngaya ZEF chun Zillai general headquarters president he ex officio member he chun executive director ti na ki pu je executive director te khato a president khan na sem khomentin ji accept ding dol chil constitution asim dung zui pe na khan kichi in tin ji dung zui chu point ipoimo pen kha ipik do kha amawn ong bo zuyo je kha ong sim do dinguti kha iki bangiti dem tua iki vai pok dan ichi di dan a hi na to ki to na khan Zillai ti he direct enle ibadel theina oma ai lo le ibol theina umte kha chu ibol lo ding ai dik pu a hin la tam zo hin ZEF lam saina dewa ti he kichi pi dinga ilago nga he je khela chon NEP akali nung zeblut leng atang pi dana corporate iti te hi tu na te khina Delhi University bangkho Tata Foundation 10 Central Library khat hong cho ji atang pi corporate te hin 2 or 3% to amount charity dinga apiak se ko isu in order to exempt tax from the government mo 2% ale Zillai chu zigol to bang din muna entitled avail thedinga umdem ai lo ele nang president lahi na to kitona advantage sa umem je vision ai lo ele ilung tu iti dm hostel vak set up ding iti ho chu a plan ho he estimation ivak bole le in terms of say 10 lakhs 20 30 lakhs azil line je fund ang pool na dinga chun en ate hinan corporate sector te chun le ate hinan charity 2% of their share chu hungpe ding le hen le Zillai ji mutheding asu entitled hi em ai lo ele fundang bangola pool khoma panlak ding dan chu ai lo le ji a vision pen hi bangola translated into reality ang hi theding dan chu bangolin ki bolle ai theding ji ti to gola funding ho mong le thil Zillai hi ama sa pe nei wak heding poimo ka sak chu Zillai kiti he corporate funding aki depend na hing ding ai pu pakhat na chun Zillai kiti til initiative bolo MEP tha hat na nu le pa te ani tu te hi nu le pa te to sep khoma achun veng am na mun te to sep khoma chu to inam nu le pa te PPC te Zillai YV te ho to sep khoma ji ki pata kha in e sunga panla theten panila khoma chi khom ding kha pakhat he apoi mo pen kha ji kha he ei sunga he bangeti dem hoi tak cha a flow ki tup tak om lo he le jilama asset tam pi van e khale thil phachom bek le hong hi lo the he je
ahi jinglai chun je kha apoi mo poi ka ti nai ke pu a source dang a chumin tun corporate lam khel lo le a government lam chu le tun e sungale tu e officers te ai lo wai le e ma state planning sungale oma chun state government no ya education department no ya le thil tampi mu the oma jete ho thua le apply the na oma chun central government no ya le lang ka ta chun jeto gol he azillai thua del the he tampi oma je ho zo si kha as a zillai organization student body hi na khan a foundation lam kha to ki thu le chu alam pi ve ka he je he hostel a big tang main project work bol di tele hen igen gol chun direct mi pi paisa ki do ki sa dok lo ding he ahin la je source bol theina ding kha zilama corporate lama ilak theina ome ai lo le government lama pata bangola hunglu theina ome ti kha ahun dung zu kha execute I bol kha poimo pen he je panla theding te panlak sak theding le atoi theding te toi sak theding kha zilai kha a ki ready jinga nga ya ji dinga khan vele chang kha balance to kha poimo ma he zelam be khawa iwa focus la ya khan a koina ding mun lam khan le eila lep the om jing lai om the hi le thil a hoi pen khale bangi te dem mi khaten again golin a hoi zo si le ya din a phapuin adik zo si le a phazo si le ya dinga phatlo chang mi ti khat kha the he ji ka chun I focus pen kha azillai kha a hi na ding dol taka achia chule thildang development scheme chum te khale a hi na ding dol taka kha balance taka ahung chi theina dinga je monitor bol ding kha azillai ke je na dinga khan alampi chu igen gola as a president ai lo le as an organization dina khan amo pong na kha ei khuta o me he je dung zu ya chu ahun dung zu apoimo dung zu ya kha pan ilak to zel kha poimo ti che ko again te thank you Mr. Paunilal nutshell in a nutshell kitu tak mai pan lak ding dan education lam hita hen lang nangma nge in hiti pok na la nei dan ho chu kitu tak mai long gen pe ka ki pa ku ma lal supplemented la nei action plan hoi bak gen hi jeken mo pulal gen chule a hoi khop maya new khat financing apoi mo I wakti thu hi jedinga khan tun ZEF hilele azilla hilele I bowling khat chu as an organization I bowling khat chu I organization pen ZEF hem I lo le Zillai general headquarter is pen kha government in a head pina certificate pen kha mo exactly 2% imu theina dingin fanang lu theina ni kha chu income tax department in thil pani I bol deuma khatna chu 12A akiti mo hung interrupt leng je non profit organization zo sin avel them a hi loile government apat hi registration a hi loile a corporate sector ti apat hi jigol charity mu theina dinga hi banghe a criteria hi ji chu tu eya hoi so tangpi society act noi ki register hi mo tun for example private limited hema hi loile public limited em ho khachu CSR fund mu thei lo hi mo ai je ken la eya society zo se hi chu atang pi society act 1989 noi ki register hi zeno ya certificate nei zo si khan jigol 2% CSR fund bang imu na dinga chun ama sapena chu 12A akiti mo je kha inei ti ngai chu jo khazi line inei nai lowin ke he ka gen khele lai ngai na mun lamo je 12A kha nei je phat chule tu 80Z akiti ki ta je kha idel khit ngai he mo jo be chu CSR fan ho chule ki gen thei nai lowai chu je kha inei nai je khale idel masak ngai mo gen tarap bak leng je tak lai ta ka chu ZEF he again gola zo togol dinga poimo criteria hun ting he ka het khil lawa he le aki tu anunung pen ho chu ki bol nai chat point la tamzo income tax lamo oile bolding dol poimo hun ting chu aki tu kumni sungwela khala ki bol ta en ke he
a detail chat hi the executive director pana head sin ding he zelam pang he ken le ava kis lu thuk chat lo je ken ztf lam pang he bangting foundation pen hi bangting a register ki bol ting chun tax evasion lam til dang dang ho exemption lam ho zo si khale bangting chat hi a detail chat in a particular to if a study lut lo je kin na ki head chat azilam pangkha ha lu dai line lam le ai bek po mo azilam pangkha bangkol avail the ding le bangkola government lam apat regulation a criteria ho kha bak del da tai tinu tu hin switch over til dang khatin tu hin ivaket vel chun political leaders ai loele politician iti ti ho hi igama hin atam zo hi a career ai lole masanga ala ki bol now ala bang itidem a professional itidem ala ki mat now hi atam zo hi student union a hi atang pin igama adekin manipur hin ivaket chun student union ki ti hoi pressure group khat to bang khatin le doka chun politics hong lut ai lole politician iti hoi le amasangin for example for instance National Student of India ti ho bang hi amasangin politics hong lut maun student association a hi lo le organization hin ala ki bol ma tamma mawin ka he jisule ya dinga exceptional case ding le kaging sa dek po presidential candidate long hi now to kiton hin nangun le zigol political career hi enhance na dinga Zillai General Headquarter President hi long tet lung thim zito bang lung thim ngai to na sula nei long gen piek thei demo no Mr. Lien jalang okay interesting mama zinga azek chu mihem khat chu politics sahi politics ki bol lo ti kha chu thei bek pu azek chu politics ti phar le church hale politics ma mo ai lo family jing le politics ma hi ai zekin la tunita kai wagen Zillai General Headquarter ki tipen hi chu constitution etanga ya azek chu dan an la wagen student association zo si kha ama khu government society act noi khu aki register phatule a close umai chu ji ama constitutional la pik pen kha student political organization hi le chu politics aki health ngai chu ai zekin la aya pen hi non political hi now incumbent no lapok sunga ka tipon mo Zillai General Headquarter President tam khat la tu tam ni la tu ke hepoi mo ai in la zi future politics lu na ding ai lo le now political tu hi la political career hi zi huna pathin consolidated ki bol la hi wem ai lo le politics lu na ding lungul la neyem japan chu future iwak thilna hi mo tun Zillai tu kuma kahung te ta a hi je ken la tu le tu ka dream hi chu ken politics career ka si pat na dingin kamupu frank de main ai chu kalung thim burning desire tampi ka nei te sep do na dinga hung ka hi zo ken politics salu na dinga bahem pass dana Zillai kamat go the hi pu mo azek chu constitution le tambe pi kasima mun khat chai le political organization ti aki mention na le am lo je ka chu tun politics bang lung lut de leng chu student politics organization atama tamai chu lut na mo directly je kha lut mai di ai je ken la tu Zillai 1939 vela ila sim do penu kha a backbone kha je kha hi loi chu je ka chu je ipi iputen ala sim do kha irrespect nga ya je a sanctity pen kha maintain nga in short the platform should not be used as a launching pad for political career never. Okay clear so Mr. Pandan nang ji chung chang he interesting ma he tun te khen tun Zillai pok peta tun tu din mun hen ai poiti tele dan le hungi thei tulungel nei lo tele dan long ngei thei je til khat ka mai tu lai de mo je ngai tu na nei predict thei le che lo he tun ei sunga na nei ka ti la hem ti ei sung ki dong su ka wagen a background a chun je to iwagen jing lai chu ei ma Zillai ex president te ho wel bang le tu he politicians am tak success tak le hongum to a ma le zon lai khan chu a hi puile timit lo mai thei mo a khoi chu tale ke ma personal tak chun a question chun bak lo tale ke ma personal taka chun ke academician wakileng academic lampang he kalunga luta academician dinga hongki brought up dan dewa he ilungel he uma he
politics vaki involved ding le direct politics va khoi ding ti chu khat we chale dream khanai lo ka he je chu to Zillai ka mo puk na itidim he totally bangi tidim kirelate lo mo Zillai ta ka chun athing tho ta ka gen ding a chun banginai drive hem iti he le je neulai pata Zillai hong ki mang kha inam ngai na kha ji dung zu khong ki chi to in ati le break back lo kha kum som le nga lam ti Zillai yung chi to he le banghem ting a he aya ding a lok na lam ai lo ai le aya ding a kerel ki sim na lam kha hi zolo a Zillai ding a hin bang ka bol the dim ti lam pang zo ka he ei pool khatumin je hi president kong din do kholo na pen hele again gola kong candidate kong bol kholo na pen hele tu a lam ei kerel lam ai lo le ei ma lam ading chun a phat chum na le po vente a bangi meti le in sung hak sat to idin mun hak sat to hit je kom kala chu je to gol Zillai platform president hi chu mo pung na len ta ka ta nam khata dinga wa mok ngam chi le hi to din mun he ain la ingai na le I la kipik na ila tuitum na khan bangi tidim a zodi ka panlak theina ding kha ei zil khat kha ap je ding to kisai chu ka hun sunga tu again gola kutam khat chu 2023 tilale tu accurate ta ka chu kum khat le thagup hem bel beb ki ne ta ni sunga in bang talu chu ki bol dok zo lo ding ei chu a hin la I doidana I du thu sama ilung thimna la puk na te kha alam pi che theina ding a foundation back kha iwa sim do ei hun ai chai man lo he le ti lam pang zo kha Zillai president hit jeng le chun le je go lung tup le politics alu ding la kerel ki siam na tu ta di chu amang lo ding din mundana ahi maya in a nutshell mo akipa kuma Mr. Paunilal sun presidential candidate lahi now to kitona tu present Zillai function dan hi aki achie dan hi reformation mo reform ding ai lo le ji tin ki bol de le ti hi la sa ik now la puk nat now la ki ibla now o me Mr. Linjalal Zillai as an organization at chun chu organization him chu a grow ngaya mo akhan le ngaya organization a grow lo phat le le chu automatically anim ki ka hi mo de chu management theory hi tu hin Zillai hi baken le hin ho tu masaten za tak mai ten amau capacity dung zuya ala puk to kha hi dana ka gen ta gol kha je pat khan how do we take for what ti chu ale ziding chu a hi ta a hi le bangola ma sonding ti chu dana ken plan ka gen te kha je kha a step by step ka sim au mo e chu for example Zillai ma sonna dinga chun a management hi khat hi tale ke et dan chun a management hi khat hi tale organizational management hi khat hi tale apani na chu tangible result mo a result mu the ding hi bang ting hem sek do ngai hi chu tun et sang na dinga organization cha hoi committee le nei jing mo ai loi le resolution le tampi pass a result output muding om lo le chu ken akhang ti dik lo kai chu ji ka chu organization iti pen a management pen kha dana tup-leh-ngim ho khato je kha kaling ngai chu mo of course tun communication channel hem mo ai lo le it's something communication gap neo cha umte hem block to headquarter hem district hem jo khachu of course je khachu sim phadi time to time sim phadangai ai je kin laka gen ut reform di omi ti nai so ka gen pen chu organization management effective dung zu kha output le ngai ka ti ai thi Mr. Paunilal gen dilane ji chungchang a hen again gola Zillai ki phudok tunga mi lekha thimum zat to lekha simum zat to tu din munai ki bang tapo chun puituma sate hon athei khamun angla bolo chun abana ten upgrade ong bol de zelo ti khan upgrade ong chi to wa e constitution na ting le
emen hung ki bol to ti hung chi to he zina hin chu bangi ti dem apui tu ma sate in hoi tak cha achang le zilai chu ups and downs su dem ong he society thi le hi na hen tu hi reform na ding area la mo em zilai ta ka chu ong ka ba gyan lut ku te he ji ong chi to jing lai hin a hiti deule o khati deule o ti na ding lo thei lo ina oma a hin la ji pen he apui tu te ho ala sim tuk lo jik le bang jik le dik pu organization affairs ka la pu lai khan 2015 to 19 khan ji lai khan til ala ki bol so district alo le block hi organization chum itidem dangte to ki banglowen leilon block in bangtik le election ball infal in bangtik le ball ti ki hetu theilowin ala oma jina khan ne khat reform ki bolin kum khat sunga hin this May 31st Zillai day hi na to kitona zini hi a day of tam ki chaini ki patni or taking ho lag thei dingen aki gola tam ki thak patni dinga khan first day of Zillai tam ti khanala ki bola atile odd year hin 2021 he president headquarters to block umding election chule even hin district election umding ti khan sizing khala ki bola ti le atam ki chai te khale ki het he ti khata khan reform ne khata kema ka pan theina kema organization affairs la contribution ti me ti kala bol do de wa deliberation dana si bakete le zilai ta ka chu ka bak bela put kong lut go na chet so tudin mun hen ziong ki ball zo chet kha 2009 assembly ong ki ball chai chet kha anek sa hoi tak chang chi pat na de covid inong ahung nam den ta azilai function zo tak tak lo no ma ti hi le na loi pa gian chet kha hung lu ta zilai ta ka block le district function mo district subject block subject headquarter subject ti hoi detail ta ka hi tudin mun he ki tup thailo chet awma azik chu block lo na district na beb chu aboi po district to block to headquarters khom na vela hin separation of power itd mo division of subjects mo gpen hi detail taka hi bangma theinai lo je concrete de theinai lo hi nain organizational reforms le area khin khata hen poimo ka sakma ma na tinga uma chun tu atang pia Zillai meritorious award e bakti bangeta tu yung continue ho pen ho bang he meritorious award ho bang he hoi tak cha continue to zelle apoimo boka achi sate ho tam zo hi ti hi puk to di jing la hen neu cha vaccine phating le umin ke he ai chu ki pa khop mai lawak gen da na chun nangma ngein le to a present functioning hi reform ding aku le poimo dan su lawak tak na ki pa kuma viewers te chom khat break paklai tinu ala tunin singa tunu chom khat zo le hong ki resume ki pai ding ti nom to lo ki le utom te tam te
Think pi khao tun I don kom vạ tai da hai cái đó khỏi đó ấy chịu cái trong song fit thắc cái tụi side làm ngân khen ha làm hình ngặt mấy mi cái làm ngặt ngay ha
sing ding le bao sing đi cùng hen cùng tuang đi la vi te không yan hen la la vin vi không hen van hoi ha sao hen su le bao dấu xian le Zillai 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 Ocean happy Nazareth, Zillai GHQ. El genkhawmna at soy hoi di, aliang aneu kang kampe. Umte không yan hen lao, lao in kit hang hen van hoi ha, sao hen su le ba dấu xian le Zillai Zillai Zillai. Bây a til dấu xian le, bạc tao hen la lâu pina. La hoina le la pana te, mi ben he tao hen Zillai. La mi te không yan hen la, la vin kit hang hen van hoi ha, sao hen su le ba dấu xian le Zillai Zillai Zillai. Sim le ma sang le thang min, dây lan có ôi tao Zillai. In sing ding le bao sing đi, cùng hen cùng tuang đi. La vi te không yan hen la, la vin vi không hen van hoi ha, sao hen su le ba dấu xian le Zillai Zillai Zillai. Ocean happy Nazareth, Zillai GHQ. El genkhawmna at soy hoi di, aliang aneu kang kampe. La vi te không yan hen lao, lao in kit hang hen van hoi ha, sao hen su le ba dấu xian le Zillai Zillai Zillai. La lâu pina
ai ngại nào tôi vậy tak tak YouTube lam wa chu question chu poi mo ka sap mà ai mà cái đập lệ cái sát thim tai về thiệt thật adap ta cái bạn có thấy không khale sunzomi tinu ji ala segment talkshow ala segment data sun viewers lamapat ko tabang live chat comments itdm question nei sun khatleni lak thehin tin tun presidential candidate pani teni holimna sudjop masangin taka in house audience te kenga question khatleni kala uta question nei sun ung raise te na Mr. Linzelal Amasan nang man don huwa perspective chumin ka ena Zillai hi as an organization into respectable in kamu azik chu iki patna le 1939 hita mo kumsom getwal kitungta je hin leadership nasa tak main i eton ta kasa mi midang tia sangale i eton ta kasakna ahi i organization hi ahi jekin la i organization chau kha et dinga hi puthil hi ke mudanin output hi chu neu khat improve na dinga area tampi in kamu e sort dewin chom dewin ba genleng i mi asanga sangzo kamu na chu as an organization ma hijeng male a result output hi chu neu khat je sangin hizo deule ti i kanei ma mai ole i je mia gola ailo le mia sanga hoizo asim theding dan chu e dana khan i ka aims and objective le ka lagenta je chu hi le tun et sakna dinga education le career development priority pick kha et sakna ding in i tu hin school kai zo lo ai lo le khasim zo lo te bang ama ma theding means isim saktai ai lo le thing tang gama school lo na te school bang ai lo le hostel ki tup tak bang in ei tai jekha imat phat chuma jeba na chun le khasim sang zo lo te dana ka gen gol kha i in sunga mok jing lowa ai lo le tulai chu le khatim tak le skill nei lo le ina mok jing ki tam ta hi jekin amau kha i domestic hin lang ai lo le international le sepna pi ai lo le alampi ko mu tu kha ipana hi le chu mi dang asanga organization kha i hoizoma ma dingin i kaging cha zebana chun dana ka gen gol khan i nam sunga i tribe literacy rate bangi 100% bang Zillai ten ai thening research ki bol hen la mo university vela research scholar ho goya ai loi le mithiam tak te goya je illiteracy rate bangi 100% bang mi te a aphak masangin la ki phale chu i ki advance zoma ma dingin kaging chai adang le chu tampi gen de ma le chu i je point pani chu ka website valid kasakop maya a point le website te kha akipa kuma Mr. Paunilal nang bangolin pankilale ji mi chunga chuan theina hi em mi noi umzo hi eile bangola overtake it diem chung chuan theina ding bangol pankilale hoidiem ki pa ko ma question thana pum ta he je i priority pick dan na pum katiuta Zillai he kei ma mu dan chu organization student organization loy sister organization ho to te hin sang takin ka koya pakhat na chun kituk na ki chamna he tu ting hin Zillai history he ila baken to le hin alui pen eta manipura dingen tangol te zo che ta ewi hewa platinum mangzo kumsongit bungwal to ita ji sunga hin Zillai headquarters issue a boy hun
aki he khapo eto gol taka peaceful taka hung chi to theina zeto gol organization he tamding in ka ging chapo je ka chun zilam pang to ki sei chun zilai hi mi dang te zo si sang in le sang zo in ka koya sang le sang aban chun nam ikiti phathile zilai na purpose pen so education lam chu i value ma le i focus ma jing line i nam ki tok na he zilai na sataka a focus at ahung chi to da na hen tu ting din mun hen i history wa gen to ki la hen zilai to vpc ki kal ai lo le zilai to yv ki kal ai lo le zilai asunga ki kek zak ti te ho he pang ma khalo wa ti to ko ahung chi to wa nam nu le nam pa adinga khut le kenga ahung pang to ti to golong chi to the he a structure le a chi da na hen zilai he asang en ka koya igen gola chun infrastructure le development lam yungen phal le chu bangti dim zilai he midang te sang a nim zo golin ai lo le nei lo zo golin ikilat na tinga uma ain la mi nei ding le mi bol ding te hi thei po alang ka ta chun i population na honguma chun idin mun oma economy din mun te ho zo zala zo je ka he tu din mun he vakmu the infrastructure le thil dang hen mi phazo lo golin ikilanga as an organization chun chu mi dang te chungin ka koi abana chun vaccine phat bedding lo le vak hiti dew le vak ti na dinga chun igen gola till development employment generation lam hian lang ai lo le skill development lam hian lang ai lo le career oriented thil dang wa hin panna sa ta galak be na dingle ahun dung zu in umina a hin la tu din muna wang chu ken wang chu sang penin adang te zo si midang zo si chu a history ba he su ke pu a hin la a head phak ting in wang chu zilai hi namdang organization alo student organization dang te to te in focus ka pik weight ka pik weightage ka pik point te chun wang chu sang ka sa sang takin ka koi ti chu ki at pi takin ka ge ne ke Mr. Lianzalal Zillai hi secular organization ahi lo le interpretation hi secular le iti thei mai thei ahi lo le Zillai iti ta ke le ma thiam zil na lam kong ahi na to ki tonin Christian ihi na iho le biek lam to kisai ahin Bible in John chapter 15:5 you can do nothing without me akite chun Christian minister khatin there is no way no truth in the world apart from Christ ate ale leader khat la hi na to kitona diktat na thutak na Bible pan san in zilai mi pi te hi pan lak pi the in ladin pi ngam diem a hi loele Bible pan sana pathian thu pan sana nan secular ate Bible hi la za pi diem leader khat long hi president khat long hi chun a hi lo le zilai ti ading thagaw lam tiang a hin le bangkol pan lak pi theiding a hi lo le gin na lam ko nga hin le bangola ki sukhal na le kiti tak na hi pathian thu pan chan lak pi din pi ding hi lalunggel bangol la ne ya zedot na chu I poimo kasama ma zinga ke personal hin ko le poimo kasakma ma khata hi as a head of the organization ma leader khat ka hina chun mi ka pui hoi ding ten a ton thei dinga number 1 ka mangaya chun no doubt Christianity chu a kumzawal ilahi ta ma Christian ilahi chun Christian hi mai hilowin inam pen kha southern Christian ale Christianity polute ilahi chu jek chun a organization te kha chu Christianity to ki khen theilo ki khen malak salak ewin je Christianity value kha sang taka midang te sang ale sang zo je value kha ipuk do di ahi number 1 chun je bana chun experience ne khat ka gen dok uda je to ki relate hin Zillai Delhi president ka hilain
i kihat kelele thei khamin i topic bang zilai moto aum jing lain achum khat kala simo mo a simple mai thei lele zilai with god ti vel bang kala panu je bana chun i conference hello i by seminar ho kan yu bang chu moto achumin kala simo i kawak hejing na lai khat chu fan into flame the glory of god which is in you tio bang kha ken zilai delhi president ke lai khan i kaloi tele zilai member 10 christianity kha avelu wo mo christ kha center hi the negin je bible verse ho khale kalamang chatawa a core value ale a core value kala poitawa mo je bana chun i dana ka gen gol khan christianity ki ti kha chu eging tu hi na a i pai theilo a hi je kha chu questionable in le ka koi po mo ai je ke la ke ngai poi mo jok chu as a leader ka kanoya wakti ti ka team te je bana chun zilai tampi hovel pumpi wakti tai ti jiten a follow thiding kha number 1 keile i christ mo hinna dik ta kani kha a hinna dik ta kani bana ji hin khu ka mat ngai chu te bana chun thil khat bak gen beleng je to ki relate a hin i head chit ka ging cha oxford university hu bangji ka khovel pumpi oxford university hi je go lom min ngai sang mo bango lom hi ti kum sina mi ngai sana avelu sang deu hem hi ti hi le i head chit dung ka gin chak chu amo to khu sama pat kila do oi chu mo pathian ma puina ki pak thu gen nai chu mo ai le gospel bon je university kum zakowal khatir alamat chu aman i khovel su thil hoi awarding hoi tampi lele amon je bible verse khel alamat khu ken thupi ka sa kamu do ni chu ka ngai to wang mo ai le ka wak jisu ka wak gen sau dewa ai le jigola khovel min university khat avelu sang dewa akum so chana hoi deu jing university khatin bon i bible verse khat chu moto amat the hi le eu nam neu mo i mi go le i kitam nai lo bana ne le go le mi i bahe kati chu abe kot kitam na lai nam neu chate hin pathin kha i bel chak deu poimo ka exact excellent response mr Parnilal ji chung chang hin bang opinion le ne yam kipa kama mimal takava ke hong sele nai le e kapai pastor he e sagolen pastorin sungong ki seile ne he ji kawak ti na khel ji chubang hemiti he le zillai activity to gospel hi achi khom pathin thu hi achi khom ngai ti he nasataka insunga kong ki hil na he khotang thil isep le pathin na sep na khata he ti he panei la hil na he tun YVL amite mi pan pi batai do abaki thopi ti te oile bangi ti dim apathin thu inga e pen kha a action a iwaki thopi theina je pen kha pathin na sep na ti kha kewin sunga kaung ki zil til na o ting kate a hi zidung zu chun pathinin pathin thulam to kisai de ong hina to kitonen e khopi chu pathin na ven pi lo le veng te chu veng tho nei ti he zidung zu chun zillai hile mi kim khat mi tam zo ngai dana chun political organization to kinai ai lowai le social bang hiti khati ko chumlam to zillai mo pokna to ko chumlam po khom ti hovel bang le gen sak le thein ke he zin avik tak main ke ma mi mal experience chun zillai he hung pato char ke he ti mai ka ten kum to kum som le li ma sang so se he ji sunga hin khangla ya hin branch hin ko chuma khangla hin leader secretary kong tu bila azole central kkp hin le kum gup zillai ka puk kom hin ti he khangla he to pato char ke he zina hin ko genu chu zillai hi achu mai pu khangla he ibik sa khoi bik na lama he ko chum lama hin pathin ibik na hi ami imo puk na pakhat he mr Parnilal achieng kho maya biblical principle manga nang zillai to pathian thu hi aki koi kang thei pu aki segregate thei pu it should go hand in hand ti lampang the response patin le het hi khat wak belap zot king katin tak lai ta san ka conclusion na dingen zillai dik hi as an association or organization
Bible ai lo la gospel to kiton ta lo hi na ka wak tak la tun na chu pu thu thang kai le lung pau he Christian hung polu tu he wa ti he che ta amao he pathin thu doya vazina he po lekha thim na ding hol a chi hi nawa lekha awa hol nawa kha pathin thu le ong mu kho mo he rilai ta ka khan adik dik in zillai organization he pathin thu to gospel to education to izillai he lo thelo chi khom dingai ti pen hi chu ka stand azole ka zui ding chule izui dingu pha ka sak ma mai je ting chu gen ki pa khop maya la respond da no chu equally excellent je chung sang ke le kai ma mi mal in je gin nalam to kisaya igin na diktat na thutak na leader khat hi na je biblical principle pathian lawa hi sep level da po thi mangcha mapui hi chun pathianin ai mapui to zel ding ai ti chu i discussion now patle pathian thu ibak sai ta pat khan he thein uma ka ki pak mama ka vak et chun la pani wa hin god fearing a core value zillai core value he biblical principle hi le mang ut in long ki gen do ko je chu a plus point ka ti dem a hoi mama na khat nau te ni quality pat kamu do he chun viewers tel lakapat khat question khat onguma ji short loin vakgen khom hitinu ta kahin zillai sports hi kumcheng in henla chule khotina hin zillai unit hen ti ai chu zillai sports hi kumcheng in henla chule khotina hin zillai unit hen ti ai chu ba la ngai dan chom chan je kha chu ke ding pha la sakai le bang hi em ding pha la sak loi le le mo a reason kha len in va gen sai leu chun zillai unit bank kha chu khotina ding a he mo ajik chu apoi mo na chu zillai de mak ta chu zillai de mat ading chu unit lem lo khawak mat thei le hi lo aneu pen ka wa gen nei chu je kha set up establishment khat zillai a him hi mai le chun zillai ngai na khale sa ajik chu delhi kha hunting al kiuma zillai khen khat e delhi a hung hilele zillai anthem sathei lo bang ki umta mo ye kha a consequence khat idin ka ging cha unit kha chu poimo ka sa essential to set up an unit sports lam hi chu sports education khat a hi mo a thei chana chu pha ka sai a sportin okay ke ngai sport lam la sport chu kumcheng di kumchenga chu thei chan chu pha ka sai all right Mr. Panela ke vakgen lut ki leng sports lut masale a question masa zo he sports hi chu tula he igen golin na satak me education iti phale lekha simlam be philo physical education le tula chu na satak men national education lam HRD lam le na satak men pan la encourage bolo je sports hi wang chu headquarters level achi thilo district level block level unit level hin jing hi wang chu poimo ka sa physical education hin na satak me I bol poimo ka sa eken le pha ka satak jeta ahin la alang khata chun unit pen he je chung chang hin a reality to practicable a hi lo nai a feel a hin a kilanga je ka chun khotina unit chu a hoi he kiloma he ahin la practical taka a feel umte ni het mama chu bahem tile khote ho bang he insom ni cha cha bang ki hi atile mo pungna unit avati dinga ki pokham lo tiwel bang tampi om je ka hen holen deu in za khat chunglam ho tingi chu unit o mai le a khok po khang lai ngum yv ngum ai lo le bang le tam talun mo a function kha akitup jok ne khan club ki ball khoma aki poding kham kha zok hi a hoi zo dio ti bang chungai da unit ti kha unit khan village khat chau hi lawa ma village bangza them kha unit khata in a nutshell chu unit ding pha sak unit chu ding hilale village khat kha unit khat hing pen kha je pen kha chu a unit cover pen kha widen zole widen ai ki pa khop maya viewers two question hung ki raise kha intending candidate tani hen unit chu sak dinga pha asak wa he
ส่วนleader ฮิที่นี่อุมาประคัดฮิpolitician ไอ้เหี้ยประคัดสุ statesman มั้ง politician เตหินกุอากิตักตามตะเกียเลบังกูละปันลากะไก่คิดดิ้งตีลุงกุลอันนี้เว้ยจี politician เตหิน statesman เตหิเวลอัธิลบอลโดเตหิ in the generation to come ฮิมีน head ปีอะอามา follower เตนเตียงเงินอัธิลบอลโดเขากี่อัดปีอะจีกูละstatement ship ฮีน่ากี่อัดปีอะอัลจุย generation บางจาตาฮิอัลอุมาตุน leader อิติตะเกลละ footprint Zillai president หงอิตาเลชนบังกอล footprint ฮิ generation หงตุงดิ้งเซลนาเตียงหินบังกอลหินุดเสียเพียกละอุตุเอ็ม a priority ดิสินหงเกนุ point ขัดเลนี่ Mr. เลียนจัลันเดี๋ยวจูดน่าหอยมาฮีleadership management นะมั้งตุนZillaiอิติเป็นข้าหงจีเซลดิ้งไอ้เราเลยอันนู้นหงโพเซลดิ้งเตียหงเอ็ดต้นที่ดิ้งวักเสพโดนดิ้งจนจู leader กิติข้าบ่เฮอามินา leader ที่ข้าจูหิงหิที่เราดิ้งไอ้a leader ป้าข้าอัตายเวลตูเลยอาเซมอันน่ะเซมเป็นข้า number one องค์หิพดงานกันเฮอาจิกจูcan drive ก็บอกเราว่าเฮเลยจู footprint ที่เราหิมเดียเฮบ่เฮมตุนด้านะaims and objective อีกนะเจ้าสิเขาเลย can ก็ drive ไอ้เฮเลยจุนจะข้า success ดีมั้งด้านะอีกagain education policy อีกหัวบังคับจะบ้านจุนข้าหงจีเซลดิ้งหงที่ดิ้ง educational infrastructure อีกเตียบังมั้งเจ้าสิเขาตัวนู้นหง leader หงอีเต็นไอ้ต้นที่ดิ้งจูก็เกณฑ์แต่ก็เสพดอกพดง่ายจูแบบ record สิกะregister เย็ดแบบเล็กคิมุดอกที่เขาจูมี footprint ติ้งปูจะบ้านจุนตัวไล่จู IT อาหารมั้ง information technology อาหารแต่นั่นก็ว่าเกณฑ์โลขัดตัวไล่ฮีมีน่าเที่ยวขัดจูโพลสมองพาสต้าไอ้เหี้ยเลย class 11หงหิวะไอ้เราไอ้เลย college หงกายวะหิเลย project sim กี่ปันตาตัวมาขบังตลอดเลขาสิมฮักสมามาจิงมั้งเจ้าแท็บเล็ตให้มาให้เราให้เลยแล็ปท็อปให้มาในเราเลยเลขาสิมเทโลตัวบังไอ้จูเก่นน่าปังเข็นขัดแล็ปท็อปในเราไอ้อินเกียงเตียวว่ามั่งจิงมั้งไอ้เราให้เลยอินสักอินทั้งอัตายตอลูอร่อยเตียบังว่ามั่งเจ้าอเลมจังเราเลยอามาหัวมุกบอลเราที่บังให้กระเฮ็ดตั้มพิวมาไอ้เลยอีตุน as a president of Zillai CSR fund บังจู success they winอีละลุตไตอาจิกจูfocus area hi jekin je chu et sakna dingin je educational infrastructure ho bang chu kha hungum to zel te dingin isim pik ta mo equipment tampi ipeta je kha ama wadinga phabe philo leader hung zel ding te khan je kha azui thei oi chu je bana chun as a leader ka bowling chu corporate connection iti ho ai lo le government ale road map ka sim ngai chu ken ke hi hun ke sung be pa hoi ke ki chai phat le hoi lo ti kha chu ka leadership kha fail le chu mo je ka chu ke khan alampi kha foundation ka sim ding ka zo lo thu chum ai je ken la hong zui ten le je lampi kha nop tak cha achi thi lampi ka sim ngai chu ke hun sung be pa hoi ke ki chai le ki chai yeng kha chu leadership fail le mo je ding a chun ke no ya sim te kha le ka sim pi tin malam ngai chu a human resource management pe ka mo kha le focus ngai leadership footprint mo establish the issue Mr. Panel la nang bang ka Zapet chicken le kawak ngai to kalung thima leadership hi le bangula mi nei muding ham ti question he idoi pen kha email chik na diu kha he poi mo ka sak pen so human resource he ajik so leader khat ka hiya kanunga mi kasim piting lowa kei akichaya nunga te banghem ti hung down dinga hi ai la leadership fail ai ti kha kalak tu tinga ka hung experience le kan focus ka ha bol ma chu kei nunga hung poding te sim hi
experience le hun ting ka ne he ji pen he ka ngai khok ma min ama hun a khan je golin ong si mui ti kha pakhat ka doi oma e mi ne he na dinga apani na chun in nam ama pok lai khan vai phei sung nam akitu pa chun VPC YV he chule azil lai he a huinun kitup tak main achia inam adinga bangi tidem peaceful ai dan ai lo le harmony dan ji ama hun lai khan cham tak cham na le bangi tidem mon na itidem government lam to law and order lam to kisai hi loin ei sunga je kha kha ama hun lai kha peaceful in anom he golden age ati thedingo ibangi tidem interrelationship itidem to Zillai VPC lamita nang le nu le pate to phatak cha sep khoma min jegola pha e het deu kha pakhat ka doi kita aban kita priority ka pik poimo ka sakma ma chu bang ma ki sem dok lo hen lang bang ma sem dok zo lo in ki umta hen lang hilele chomlam taka gen ding a chun ji taka mun phit pa khon ama aum lai khan thing takin a phit seke tia mi nei het theding a hin isep do sun isep e mo pung nai nei ya e mo po kun sunga isep theding do la ting si kha hoi tak cha ki tup taka min a mel chik theding a avla phiet thing sekhi ati theding tingo e mel chik theding o kha je to gola footprint note theding kha je pathum te chu kan ka priority ka koyuta saw talon gen da e ki pa khop maya la priority ita hen lang bangol keng nung nut sia generation hung ding tianga het heding khopa nangun lalung thimu lalung kulule latup teu chu mi pi te het ding lawak tak lang je kun aki chianga aki pa kuma challenging mama ji hung gui tung te ding ti chu ilam eta he tu hen in house audience sapat question khat kilan tin ji chu top na ngi ta ding je zo ta the concluding remark ka chai ding ai tai unemployment congress What is the difference between Zillai history and Zillai future? Azole, pressure book maka tile kitle. Ken khatin pressure book di mo ngani nei si mo hen. Iloi pateo ken khat bangchu Zillai mo pung na chum nei te bangchu ken khat agian danu chu in mai wi rx samre aki het le aki mu thai pui ki ho. Ji ho chu Zillai le simna kisai hai. Is it Zillai to become a Zillai leader is so life threatening? man thei mo repeat ngai poi candidate ni hin a clear mo a chin now Mr. Linjalal Bangolin langayam je question ong kidam Zillai organization mo as an organization pressure group AEM ti he mo tu ai bak hung dot ka Zillai to some extent it can also be a pressure group for the good cause azik chu tu next na dinga institution in ei ho bang chu I aphat na dinga chun mo thil pha na dinga chu pressure group hi chu asit nam pui ke ngai danin ai zekin la jekha it has to be within the constitution mo framework constitution in e zit sum kha hi ngai chu et sang na dinga I constitution le lo politics vel ai le chu dan polam ai je khan je thi ki loin kala mo dan polam le hilowa I dan sunga education to kisaya pressure group ai lo le thil pha na dinga pressure group apan khachu I thil sian kala poi azek chu igam che dani ena elo le politics dan hole ena azin lai kha politics saki involve chet kilele mo thil pha hen khat kha wak no deu hewa thil pha hong su thei bangoma jedinga khan educational dewa pressure group le hi de hi achieng khop maya healthy pressure group le a hi the ti nai so Mr. Pau ni lang la pressure group a ni chung chang hin
ตัวนี้ตากี่หัวเล่มน่าตั้มจะให้ development และ growth ลำปัง base นี่ชิวอาจิไลa feel tak taka tam zo yung chi pio le mangi ti dim work hi banghem ting a hin achum ki ta ground reality hin ji to ki sai hin pressure group iti pen hi alo thailo wa a hi chang uma chun kilep do theya hi lo sak thei chang le thowa ji ka hin su pressure group a hi ti a hi anga hi ti na ting kha a umte te ding ni ko anga ya zik chu all india level la yena manipur level la yena khoi tak level la yata hi le student union a koi now level hi igamin je kha ei kha ba pot dok theding chi chu ki hilo he ain la ji kha bang ting extend kha ei valu ding hem ti pen kha chu leadership a kinga demarcation kha boundary any set sim ti to nai nga tun te khen tu imi sa bang hem ting a hilo tak a government la mai lo la khoi la me men thilong bol le VPC in pan la thailo e YVN la thailo ji pa khale azilai te mama kha student organization e je kha a protest bolding na tinga khale a clear the pen khong hi ki te zilai ta kha azilai te khan kyon ka hepo iti ki ta hele thailo ding khatum ai ji kha wahalu ta politicize mi nei bol khum zilai kha corrupted body ong su kha ki khak ding ki kal kha chu ei ki ven mama ki ta ngai the experience ngai ground reality tampi ngai chun je igen gola issue tam zo hi manipur dik dik issue tam na he tribe tam na he chun kuki naga me te chum chumini ba ki khena tuin lema ba na hin issue tam pi a welcome ding sa oma district boundaries issue ti te thil dang dang ho ping zel ding he chun sister organization te ho tole iki kalo he ngai sak lo the hi ke lo ai ji ka ji ngai sak na kha eima lam i jurisdiction kha et to ka ngai ki ta ji ka chun zillai he pressure group a hi lo thailo na tinga uma a hin la ji ki kal la kha chu leadership in na sa ta ka zillai su pressure group a ahung hi ta ke le demarcation a boundary mo healthy ta ka ma thim ding ti nai su question kha akim pu mo answer kim pu second part kha history versus future kha hungen kha mo se kha interesting mama jinga a leader te alachi dar ka gen golin a capacity si ta ala se mi hi thei to pa sem chi di hi ai jekin la tu khang a hi mo tu ting hin so leader te hin I bahem action mu thei hi leader kisim ta lew hin mo ti chu khang thak te ai lo le mun chum a unit te ai lo le a member a general member te du thu sa mi ding le ka ging chata ajik chu history issue chu ta ichi dan yen ena committee hem hi lo hi le thil chum chu I bol now ai jekin la a feel aga mu ding kha focus hun tai ka ti nom nai a theng je chu ken le ka answer khapu ngai da no aki banglo thim na tenga uma candidate ne interesting na ding lai tak le tho din ka ging cha history versus present future chu pui tu lui te hon thilong bol he banghe tu tenga ila din theina he amaun ong pok do gaw amau ala na gaw kha he je kha acknowledge ka bol masa chun ong sim do te ho he athilung sim do te ho tu tenga je ting ei dom tok tu he zina khan a bol do lo le ai lo le bol do be a hi po chun ji ba ka chun amaun ong sep do te ho 1960s 70s 80s 90s neo cha hong khang to zala kha tui ti ting hi tung the he ji ki pata hi neo khat bang chu en le live evolving bang chu poimo in ke he a hin la leader dang te hon ala bol do tu infrastructure hi infrastructure nei tam hi development even in sim me the ai wanga chu ei ma dinga hi jipen hi inamin apoimo pen hi infrastructure ai te lo me the yu jiba ka chu innam all ola achi pen a flow pen kha ji kalbi wa podok the dinga ikisim to zela pani lak to the kha apoimo ka sa koim kha chu wa ha thu ta hi le abana khan accident om the ji ki kala in ola slow taka sai pi lam zo ta hi zillai lama zo thi poimo ka sa je chu chomkim cha khata ka wak gen be the yo ki pa kho maya effective tak main katidem
tu question hong kidong kha la respond the yo poi tak chan la candidate ni khan tu question hong ki raise pen kha lavak deliberate danu kha kawak et chun la fim khur na chung chungun kitup tak main som lam tak main langai dan kha hoi tak main lavak gen thei do ki pa khop maya tu in house lama pat request zekin a last question pakhat kilan tin jizo tak chwe le adang online na comments khat kilan tin jizo top na ding ata uniqueness point that's a khat good mo point unique ken ka pat dia Mr. Linzalan nang ma dong masa i ya su aims and objective bag repeat dan hong kisuk de he mo akhok po question hoi tak he je goal lung thi ma hong nei kha kapak cha aji chu vision inei lo hi le chu mo achi di dan ne hak sa he point khat ka gen ut chu point khat chau ti je kin i number 1 of focus di kha main focus di kha thil dang bol lo di tina hi lowin education and career development hi asa tak main Zillai in focus lewin thil dang le I bol common mo ajik chu dana khan political significant neu cha cha hole I wa gen khawa apoi mo hi le apoi mo dang chule bonai tiu ai jekin la hun sina I focus lin pending kha education and career development hi focus lewin kiloting penina kati kipa ko ma question hong dong tele smart book question le smart uniqueness adang te nala bol kha kai po ti nai po Zillai in idup idoi pen ichipi pen idop sangut pen zil nalam khan to na ding a hin nu le pa nam nu le pa te to Zillai pui tu masa tua ex president te ho zaum tak te ho to tua cabinet to block to kitugol taka panlak ding ti he ke ka du thu sam he je kit je YVA VPC chule I block azol executive members te to kitup taka ex president te ho welfare te to ti yung ki kai khoma yung pan yung lak the hi le je kha uniqueness in like a sim the ka simuta je chu ji khan na na sa taka hung soloting ding hi jegen tup-leh-ngim dang ki gen tam zo si kha ji be ya kha ki success thelo den je kha ken ka pan chak na dinga pan lak na dinga poimo ka sak pen khate ki pa gum khop maya uniqueness intending candidate ten amau uniqueness ati a manifesto iti dem a hi lo ele amau ngai dan khat siang tak mai hong gen dok tawa tu in viewers te lama pat in comment section hin question khat ahung uma dot na hi intending candidates te ni hin hung dong hen la YVA le Zillai te hi amo pok naw bangolin aki hediem ti yesu YVA le Zillai te hi amo pok naw bangolin aki hediem Mr. Linzalan som thei penin bak answer katin mo YVA hi le chu ling vai te gol pha hi mo jekha amo to kha jekha hi jekha hi ta ai le chu gen thei hak sate hotang hin khuwa mo in chen lo chen hi hen lang ai lo hi le boina chum ka ti chu damlo na te a hi lo hi le thileman thua te jekha YVA hi atang pia akisala tu chana ichi danin leng vai te gol pha a hi na in alang khalama Zillai a hi le chu Zillai organization pen hi team Zilna focus a hi mo team Zilna lam focus a team Zilna through development ahum thina dinga organization ami jekha Zillai te responsibility a hi ke ba chom thei pen am again ke le oxygen zom katin
tu lal newian so a hi Zillai akiti a le team zil na lam to ki besa YV akiti le leng vai te gol pha genthak salam te bang ki thopi ding tu en kai tu ding a hi Zillai ta gen kawak bela pu chu lal newian khela chun le bela diliam gun pu a hin la Zillai ta kain tamzoni het team dinga achule poimo chu Zillain leng vai te gol pha lo le bang hem ba ki thopi na lam hi panla thei lo ding dola Zillai to YV na hin ki kolai thei din mun na ma a hin la het sa ve ka hi Zillai thei na zo si hin YV thei lo he tun outside the city metro lam te ta en lang chule kang puk pi lam he chun tengno pal lam chandil lam ti te bang YV ki nei thei nai lo he zina lama he zilama hin atam zo he Zillain YV bolding a bol na le oma zi hin Zillai hi apoi mo dung zu ya hi je cheng hi a khoi lo ding je cheng be phia khoi ding ti hi ki nei thei lo in a YV zo khele chu a na hin a function di ki tup takin a function theya Zillai he le wang chu YV lo na zo si YV na le sem khoma ki chi to he boundary hi ti chet ding ti kha Zillai lamin ki nei thei lo ting a hi pan ki la khom ki hop lin zo we ti kha ka wak gen lat be ki pa khop mai ki chiang tak main angai danu tu question nong ki dong kha intending candidate ten ki tup tak main ang san pi ko tu hin i talk show hi atop na lam a hi ta sentence ni le thuma gen u ten mi pi te viewers te kianga address ut la neu em Mr. Lin Jalal amasan Zillai president i katet na hin Zillai tam khat bek ken pathian zala thim na kani te experience kani te he na chum kani te lak lu dinga pha ka sakte mo Zillai nungak tangwal te dinga phachum ho hi sem dok dinga hong ki pi ka hi dik sun ji pathianin hi na neu cha ai pik te ho mang cha dinga hong ki pi ka hi na hin i amau ki thu pina ka wak dona zebana chun dan khan i sep do nom te objective ho kha igena ken objective ka set ho kha i research kala bola thil ahi thei dingen to banga kamu jekin jikha i kahungen ahi i ken manifesto dana ai lawai vote campaign dana ka gen ahi zopu inam sungin abol thei dinga research ka bola Zillain a implement thei dinga research ka bola ai thei nge ding te kahung taklat ahi zo si kha atang pin ke chu education to career development focus male I how to ten jichan ei puina bana step lak be ding ti hi zigola organization ila chena I how to te loy pa masate apat carry forward mai ding ahi mo kati chu ji leadership ki change mai ding he aims and objective Zillai value kha suksan deu ding tina ahi zo eloy paten how to masaten amau gim thena thatam pela sen apuinaw kha I hezing koma malam son ding hi ti kha I kachi god dani thank you Mr. Paunilal point ki pa koma sentence ni le thumin ne hun sot pe pata Zillai anim pen level patin yong taya sol jang khai ki patin yong tai tu hin president ting headquarters a candidate heading in yuma patin kingen ki pak thu le wak yana talks le ki chai dil ma le ta je hun lem chang line again golen tup-leh-ngim du thu sam tampi nei le hin le bon je ke sem ki bukim manding le ipo kum khat le kim sunga chun next time lam chu chu min koi le hin hilele abul panna initiate ball theding a hin pan lak ding he na satak main Zillai nu le pate lang adang te zo si viewer te zo sin le je engai khok pi theile chun ti I doya jibana chun Zillai pok sunga education lam chule team zilna lam competitive exam lam hi tain lang chule ema lama ema on level a tingtanga umten tingtanga bangola panilak thei ding I khan to theina ding pan ilak na ding ho he hoi tak cha
initiate ibola execute ibol the ding he idu thu sa me je ba ka chun pui tu masate ho hung sep do na zo siu le tu je to gola headquarters mun bak po the ding a yum he credit ipe ko mai ngai san na ipe ko ma ma bana zilla he midang te ho zo sin nam dang te zo sin le saw hen zu le wate ti zu le wate na ting le zillai ti asak the ding tingo pan la khom ding le sem khom ding in nu le pa te zo se viewer te zo se e bon chagan pang khom in namwa ding in yum not mun che tun i pan the dan che tun pan la to zeli tiu tu ni khat zok ku zok ka kai wem ku zok i kayam ti chu he pui a kai zok to sem khom han sa taka in nama ding a pan la ding in viewer te zo sile kong chila chule jeong organize te ho gena di huna kinai ta lo kha kai le election commissioner he chule headquarters Zillai general headquarters te ho pan lak na te ho chungin le ki pak thu ka gena je hunlem chang hilan top na penin hun phai pe tu le zo sak tu patin king en ki pak thu ka gena Zillai dam so then Thank you. Tuni Talkshow in a now intending candidates Mr. Lianzalal Vaipe le Paunilal Haulai. Upon you hin a competent mau soon fabric or the core value of Zillai deliberation abol now hin mipite a big tak main Zillai khovel mun suom che ta umten tuni huna Talkshow et na pat hin la candidate tu katidem amau te tup-leh vision le poimo asakule amo puk nau ahung lu theya au muchun abol do ding le asep do ding teu hi tuni ta kun a hin kichiang tak main mi pi te kengen tak lat le gen latin a uma chun amau te ni nge le ka kipa ka hun jitabang hun lem chang boi ma leu le hung la dokin Talkshow atop tiang a hung pan pi o zina chung a chun thil poimo le heading kilom tak mai tam tak abik tak mai Zillai ti ading athuman tam tak mai te le ahung gen to je kun intending candidate te amau te ni chungin le ki pak thu ka gen ki ta chun viewer te hian lang in house le Zillai khowela mun chum che ta outside Manipur tunita kuna hung participate te king le avelin ki pak thu ka hung gen ki ta he chun ahung tung ding Zillai general headquarter general election 2021 he tu chung he voting system he offline be philo in online voting system le ki hong ding a hi jekin a duration he offline to online he hong ki bang ding a hen a detail information zo se kha Zillai notification akhan lamu che dingun gin cha ta uma je chu tarik sagi December 2021 Tuesday dak som apat dak ni amun VPC holding ahe jikhatep te chetin tunita khuna president dinga latel dingu itidem ai lo le tunita khuna assessment amau Talkshow pathi je kadoi hi ai lo le ji president hian tia tunita ka nang man la doi tel teu chu zini tak chu le vote hung pia ahung theiten physical in person hung pe theite hungun lang online hung pe theiten online vote pechi dingin avelin ikihil son ki to hi Zillai mason zel ta hen close time natin na conclude Ocean happy Nazalim, Zillai GHQ, Choi hoi đi, anh liang anh yêu không thầm tê. Ba mi tê không liang em lao, lao in đi thân em van ngồi nào, sao em dù lê và dấu xian lê Zillai Zillai Zillai.
Hey a til dâu xia tên bạc tao hen là lâu pina là hoi na le là pa na te đi bên để tao hen sila ta mi te con yang hen la la vin đi thang hen van hoài ha Zillai phung tin nam tin zalai a sang min chung lo kanam vai pri siam tun mal som hen buol chung chuangin hat san thuai tiu pham chan tiang in le sắc lệ thăng vẫn chơi tê thì hè bị cột chia in đi tâm na to hay cùng xuân qua min in năm phần tàu na đi em thấy nam va băng luôn đình kỷ niệm na lung bay buông ngay thế phắm chẳng ta lung có dây là nói cuồng băng để tin cả năm vai phê ba băng rồi đi thăng vẫn chơi tê thì hè bị tuột chia in đi tâm na to hay cùng xuân có min đi năm khăn tàu na đi ô cả năm vai thế bà vẫn luôn em xin để mà sắc lệ thăng vẫn chơi tê thì hè bị tuột chia in đi tâm na to hay cùng xuân có min in năm khăn tàu na đi hay cùng xuân có min in năm khăn tàu na đi
Zillai phung tin nam tin Zillai sang min chul lo kanam vai phi siam tun mal som hen buol chung chuangin hat san puai tim pham chan tiang in le o kanam vai phi pa bang lun hen sin le ma sak le thang van choi te ki he bi to chia in di tam na to hey phung som ko min in lam phan to na di